Angkatan bersenjata Rusia mengklaim terus berupaya menerobos posisi pertahanan tentara Ukraina di Ukledar. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 21 Juni 2024. Milit Rusia mengerahkan penembak jitu menyisir parit-parit tentara Ukraina. Selain itu, persenjataan seperti drone peledak hingga mortir juga dikerahkan menembaki tentara Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesawat serang Rusia dari kelompok timur mengklaim sukses menerobos posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Ukledar. Berkat tim erat kami, pengalaman dan semangat untuk victory, orang-orang kami semakin dekat dengan Ukledar, klaim Rusia. Tembakan diluncurkan penembak jitu. Selanjutnya ledakan tampak jelas dalam rekaman kala mortir dan pesawat serang alias drone Rusia menghantam alat tempur milik Ukraina. Если удается дойти внезапно, то противник уже теряется и либо дают в плен, либо стараются. Подъехал на максимальной возможной скорости к опорнику, закатились. Укрофашисты были на месте расстреляны, половина их личного состава было просто в бегах. Раз они стараются не искать вас. Только когда видят, что уже до них идут. Если удается дойти внезапно, то противник уже теряется и либо дают в плен, либо стараются. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.